affeere إسان ورقة كان جلت نكنو كمال ولزي تمثاله عن صوت على دقيقة كذا ولا بدو ساعة النزل أمانة في اللي في تاجون ستاجوال إن شاء الله أسون كمال تنش ملك تنداس تالف بسم الله الرحمن الرحيم يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كبجمتو تاكينيا ولموتا هيوتا أبوتي أمنتا هقونتوتا درغوغوتا في أكاسومس كيسوموتا كينيا أكالي لكن الله لا همسا عمتات لا سدسا عمتات ብዙ የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች በዚህ መልኩ ለመደራጀት ብዙ ለፍተዋል ብዙ ታግለዋል ያ ትግል ዛሬ ላይ ውጤት አፍርቶ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የዑለማ ምክር ቤት ሰብሳቢ በሆኑት የሐሳብ አፍላቂነትና ከከፍተኛ አመራር የሚጠበቅ አቅጣጫ መስጠት ብቻ ሳይሆን አንድ ተራ አባል ሊወጣው የሚገባውን ቀላል ግዴታ እንኳን ሙሉ በመፈጸም ክቡር ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ ለዚህ ታሪካዊ ዕለት እና እሳቸውና ባልደረቦቻቸው ለዚህ ታሪካዊ ቀን ስለበቁ ወይንም አላህ ይሄንን ስራ ስለወፈቃቸው በአዳማ ሙስሊም ወጣቶች ጀማዓና ከኢትዮጵያ ጠቅላላ የኦሮሚያ ሙስሊም ካውንስልን ለመመስረት አለን ከጎናችሁ ነን ብላችሁ የመጣችሁ ወንድሞች ሁሉ አንድ ጊዜ በተክቢራ ምስጋና እንድትገልጹልኝ ይፈልጋለሁ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ከሁሉም ኢትዮጵያ ክልል የኦሮሚያ ሙስሊም ወጣቶች ካውንስል ምስረታ አብረንም ብላችሁ ወደዚች ውብ ወደ ሆነችው ከተማ በጋን ነጋን ዱፍተኒ እሰኒ ጀቻ ወደዚህ ብርቅ ወደ ሆነችው ከተማ እንኳን መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ሐቂቃ አንድ የሚባል አባባል አለ إذا أردت أن تعرف مستقبل أي أمة فانظر إلى شبابها ያንድ ማህበረሰብ ነገው ማይከፈለክ ወጣቱን ተመልከት ይላሉ። ዛሬ አዳማ ላይ አዳራሹ ብቻ የሚይዘው ወጣት ነው አይደለም? ጠቅላላ የአዳማ ወጣት ተገኝቷል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ትንሹ ወጣት ብቻ እዚህ የሚታይ ነው። ትናንትና ጥቂቶች ነበር፣ ትናንትና ትንሾች ነበር በቁጥር በትምህርት ተቋማቶች ውስጥ ትንሾች ነበር፣ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ትንሾች ነበር። ዛሬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛ አስፍቶናል፣ አብዝቶናል። هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر። ስለዚህ ይሄ ወጣት የነገ ሀገሪቱን የምናይበት ነው ማለት ነው። ነገ ኢትዮጵያ መመልከት የፈለገ ይሄ ወጣት ይመልከት ማለት ነው። ይሄ ወጣት ነገ ኢትዮጵያ ዛሬ የአዳማ ወጣት ነው የምትመስለው። ለዚህ ምንም ጥርጥር የለንም ማለት ነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ ዛሬ ባደራ የምንሰጣቸው የኦሮሚያ ካውንስል ምስረታ ላይ እዚህ ከፊት ለፊት የምታያቸው ወንድሞቻችን ከየሁሉም አካባቢ ለማዳረስ ተሞክሯል። ይሄንን የአማና ወይም ያደራ ስነ ስርዓት ወደ ኡስታዝ ሃይደር ሰጥና ከሃጂ ጋር አብሮ ይፈጽማሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ደርጋጎኒ ፉንዱሬ ኬኛ ጅራን ኩኒ ናኖ ኦሮሚያ ኢዱማ ሁንዳ ኢራይ በከ ቦአኒ ወንቲኑ ቤኩ ቀኑ ማልኒ አማ ሃንጋ ደንዴኙ ሃንጋ ኡምና ሃንጋ ባጀተ ቀኑ ፊ ሃንጋ ኡምና ነማ ቀኑ ረቲ ጀልቀባ ዲራመሌ ካውንስሊን ኬኛ ኩኒ ዮረቢን ወርጋሬ ሰነቦደ ዮ ኢሲኑ ቢረን አበተኒ ኑሽና አበቱ ገርጋርተን ጎዲና ኦሮሚያ ጉቱ ከሰት መጋላ ኦሮሚያ ጉቱ ከሰት ኒዳም ነቢይላሂ ተዓላ ኑቲ ካዮን ኬኛ እድገምኑ ከነሜ
Itoophiyaa qofa majlisa kaawnsilii dargaggoota muslima Itoophiyaa qofa osoo hin taane yeroo waggaa dhufu dhiyoo keessa inshaallah dargaggoo musliimoota Afrikaa magaalaa keenya Finfinneetti dhaabna biiznillaahi ta'ala. Sanaaf deemaa jira deemsi keenya sanaaf biiznillaahi ta'ala. Isa ijaaruudhaaf immoo mana jalqabu waan qabnuuf inshaallah. Mana simoni jalqabne malee hundaa waliin geenye suuta wal geenya. Kabajamaan abbaan keenya sheekli keenya Sheekh Ibrahim dhufanii aangoo kana nuuf kennu amaanaas nuuf kennu asumaan sheekli keenyas Sheekh Gaalib Muktaar isaanis lama ta'anii waliin amaanaa kana dargaggootatti nuuf kennu maqaa jalaa nawwaamaa dura ta'an jaraa dargaggoota muslima Oromiyaa walitti qabaadha barreessaa itti aanaa booda goone booda filannaa amma walitti qabaa jalaa filanneera walitti qabaa jalaa obboleessa keenya Shuayb Shamsu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar obboleessa keenya dargaggoo Abbas Ibrahim Ahmad Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar takbira jabeessa walmaata Allahu Akbar taansi obboleessa keenya Ahmad Najjaj Muhammad Ibrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiansi obboleessa keenya Khadir Amano Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiansi obboleessa keenya Osama Abdul Samad Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiansi obboleessa keenya Hamza Muhammad Arab Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiansi obboleessa keenya Mubarak Hassan Shumat Allahu Akbar Allahu Akbar Tiansi obboleessa keenya Fatih Ahmad Umar Allahu Akbar Ciroodha obboleessi keenya kaamseesi kaawunsilii kana Ustaaz Ammar Sheekh Amin Ibro bakka bu'ee fuudha kaawunsilii keenyarraa itti gaafatama bakka bu'aa naannoo Diriidawaadhaa fi gara ba'aa kanaatti gaafatamaa keenyan Allahu Akbar obboleessa keenya Saafii Yahyaa bakka bu'aan isaa dhufee nuuf fuudha Allahu Akbar Yaaqub dhufee fuudha Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tiyaansuudhaan Dr. Muhammad Amin isaafis bakka bu'aan ammaadhuma ta'ee nuuf fuudha Dr. Muhammad Aminiif ammaa nuuf fuudha Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar amma xumuraa irratti abbaan keenya ilmaan isaaniitiif amaanaa nuuf kennu isa kana sagantaa xumuraati amaanaa gara isaaniitis hin dabarsa بسم الله الرحمن الرحيم مقا ربي تقوتين مقا ربي تقوتين تقوما إسلاماتي في أكا نبي محمد الرابوئين حديث القرآن الرتي هندوفني ديني كي نتجاجل وداغل ربنا وافق وصلى الله وسلم على
አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ቃል ያስገቡት አባታችን ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በወረደው በቁርአንና በሐዲስ መሰረት ጠብቀን ለማገልገል ቃል እንገባለን የሚለው ነው። ፕሮግራሙን አሁን ወደ መድረክ መሪው አሳልፋለሁ። ምናልባት ኢንሻአላህ አንድ ነገር ካለ ወደ መድረኩ አሳልፍና ፕሮግራማችን እንጨርሳለን። እሱ ያለውን ያሳውቀናል። አሁን ልንጨርስ ነው። አላሁ አክበር። እነዚህ ወንድሞች እንግዲህ ቅርንጫፉን እስከታች እያደረሱ ነው። ከመድረኩ ላይ እናንተ ሸኝቻለሁ፣ አመሰግናለሁ። በማስቀጠል ግን ስጦታ አለን። ስጦታ የሚሰጡልን ሼጋሊ ሙክታር ናቸው። እዚህ ጋር ይሆኑልኛል እሳቸው። እባካችሁ ያንን ያዘጋጃችሁትን ስጦታ ወደዚህ አምጡልኝ። እናንተ ደግሞ የመጀመሪያውን ስጦታ ፍጠኑልኝ። ኦሮሚያ ነው የሚሰጠውና ምክንያቱም የኦሮሚያ መጅሊስ ይህንን ስላዘጋጀ ኮጳ ከነን ዋንታ ቴፊ ሼጋሊ ሙክታር ፕሬዝዳንቲ ምን መሬት ኢሞተ እስላሙማ ኦሮሚያቲ ኢሳንቱ ከነ ዋንታ ቴፊ ሳን ወዳቤ ኡስታዝ ሃይደር ታኢላ እችታ አሲንታዬ ከሲራ ከናን ጀልቀባ ከለቲማን ከበጀሞ ዶክተር ከበጃ ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱሃቲፍ መቃ ሳንቲ በረፈመ ጅራ አርገ ጀዋንታ ቴፊ ከለቲማ ሳኒ ከነማ ሼህ ከና ሳኒ ናከና ፊ ሲናካ ሱሼከ ኡልፋዳ ዳበታ ፊ ሚጀቹኮት ከለቲማ መቃራን ሳኒ በረፈመ ከነማ ዋንታ ቴፊ ኡልፋዳ ፈያታ በገመደን መጅሊስ ኦሮሚያቱ ቆጴሴ በረፈምቺስ ከበጀሞ ሼህ ሐጂ ኢብራሂም ቱሃቲፍ ጀደ ካመ ጅራ ጅራ ዋንታ ቴፊ አላሁ አክበር ፈያናታ ሼክ አመለን ጀላንዴ ተኒንቴ ጦስመና ዲብተኒ ፕሮቶኮል ከተመት ጨፍስ መለታ ተወራ አይዋ ለመፋንሞ ሱራ ካሳ ጀለ ሴና ወጅቻ ጀለ ወልጋይም ጀነሚ ድራቲ ወልጋይም ትገንቴን ስብሰባ አይደለም ታሪክን ነው እየሰራን ያለን እንጂ ለስብሰባ አይደለም። ታግሳችሁ ስለተቀመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለሆነት ሼክ ከናታ ናታ መለ ከናን ኢትአኑሞ ካውንስሊ ደርገጎታ ሙስሊማ ኢትዮጵያ ቲቪ ከና ፕሬዝዳንቲን ካውንስል ቻሞ ከና አፍረቴ ካውንስል ቻፍካ ያጀቻላ አላሁ አክበር እንደገ ሱነደኒ እንደደከማችሁ ይሰማኛል። እስኪ አላሁ አክበር እንበል። አይሰለችም ብያችኋለሁ። ለታሪክ ነው የተቀመጠው። በእርግጠኝነት የዛሬ 50 እና 60 ዓመት ደግሞ ታሪክ የሚናገር ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። እናመሰግናለን። ሶስተኛውን ደግሞ የሚቀበለው የአዳማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ነው። ሼህ መሐሙድ ሁሴን ደግሞ ያንን ወክለው ፕሬዝዳንት ናቸው። እሳቸው ይቀበላሉ ማለት ነው። ሼክ ከና ኦናጎታቲ መጅሊስ ከሰኒፍ ከና ገነፉዳ ከናን ኩኒ መጅሊስ ከሰኒፊ መጅሊስ አዳማ ኦቶማጀኑ መጅሊስኒ መጋላ አዳማ ፊ ሐዋስ መጋላ አዳማ ከስሞተ ከኛ እርባተን ወፈራ ከሌሳ ገልገላ ይቻላ ሀውል ፋተን ያገለቶ ማኒ ትናንት አራት እንግዶቻችን የጋበዘው የአዳማ መጅሊስና የአዳማ ማህበረሰብ ነውና እናመሰግናለን። ሼክ ነው ፋታ ሲንገለቶማ አሞ ወር አዳማ ኩኒ አዳማ ዱፍተኒቲ ነርክ ወንገልተን ይላል ሼህ መሐሙድ ኢሳኒ ፊ ኮሬን ኢሳኒ ሁንዲ ከና ከናሞ አቦቲ ገዳ መለወይታቲ አዳ ደችተና መለወይታቲ አመቹ ወለ ማይታቲ ዋንጀኔ ያኔፊ አቦቲን ገዳ ከና መንግዶን ከና እናም አንድ አባት አሉ። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባት ናቸው። እንዲመጡልን እንጋብዛለን። ኮታስና ኮታ አልፋታ ህብር ማለት ይሄ ነው እኮ አንድነት ማለት ይሄ ነው። በስም አይደለም። አቃፊነት እንደዚህ ነው። ያንን ነው መናገር እንፈልገው። የመጀመሪያውን ስጦታ ወያን ማከን ኦሮሞን ቤተኒሚ ወርብሻና ከና ይወጀን አነን ማከን ቤተኒሚ ይወድ አንተረ ዋንታ ተፊ በገመደን ወር አዳማ ሼህ አብዱልቃዲር አህመድ ጅሩ አርገንጃ ኢሳን ገረና ሳልፈን ገሮ ተጂከና ኮታ መጅሊስ አዳማ ቲዋንቴፍ
مجلس أداماتي حواسي مقالة أداما كليس أكاسيتي ملاكسي إرباط موفره هرمو من مريد الموتى إسلامما مقالة أداما كنا كنت كيسموتك يا كبجان كيسموتك كبجمو أنت الإنسان كنا جري شيء كنا أفني إيجا جوان تاتي بسني لفر ركسا جرا إنسان فنيتي هاك إنسان فنيتي الله أكبر الله أكبر فين إن دبينا فين كنا كنيكو فين والله فني أديان وان تاتي في كنا جلك أبا كبجمو دكتور كبجا شيخ حجي إبراهيم تفاتي في بريزانتي مانا مري وليغالا لموت إسلام ما إثيوبيا تي في كسوما كبجا سرنا كناتي كونو ويا بكوجين تزوتناو في تنيزارد كابا لكم شيخ كنا كنا على ودامي تيسو غلا كاسا أجمعتنا أوفيسان وجولين كاميرا موجي كسن وجتوان تاتي في الله أكبر الله أكبر الله أكبر ulfaat ahim bareedu kabajama sheeka keenya naageessa gad haa bu'an amma an teessu asirra deebisee in teessu isaan amma isaan teessu haa bu'an amma isaan teessu haa bu'an asumaa turani naa teessaa isaan geessu barbaadeetti adeemnu itti aansee kan kennaan kennamuuf Ustaaz Haydar Kadir Ustaaz Haydar Kadir Allah akbar jedhame harka anjene bar Allah akbar jalaide kas fayanata maga ke sandafe dafe amati Ustaaz Haydarin wada walin rakahan wan tatefi kenna ko famiti wada dargaggoota cimi islaamummaa cimsii fakkaatti kennaan tu waan taateefi baga gammadee jedhaan kabajamoo obbo Haayiluu Jalleetiif kennamee jira isaan bakka bu'uudhaan eenyutu fuudhaa fi Ustaaz Abdurrahiim atummaan fuudhiif atummaan fuudhiif kabajamoo kantiibaa magaalaa kennaa obbo Haayiluu Jalleetiifi akkasuma fuudhaa kennaaf maqaa dha'uu qabna waan taateefi galani kaleessa nu oolanillee hiikoo qaba waan taateefi kan ganama Ustaaz Sheekh kenna nutti hima waan taateef nu geessitaa jechaadha kennaa kana itti aansuun kabajamoo Sheekh Gaalii Muktaar isaan ammoo pireezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaati haasaa isaanii dhageettanii kutannoo isaanii achuma naa ta'a Sheekh asumatti isin haafisan akkana hin bareedu bakka gammadan Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa eenyutu fuudhaaf sheekotni fuudhaaf jedhan Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiif naa kennaaf Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiif Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiif akkanatti makamuun gaariidha jedhee yaada isinitti Ustaaz Mustafa Hussein Ustaaz Mustafa Hussein bakka bu'aan yoo bakka bu'aan jirre majlisni ofirra tursiisa majlisummaan keenya ka Adaamaa ofirra tursiisa yoo Ustaaz Mustafa Hussein jirre itti aansuudhaan Nabiyyuu Ayyaaleew gara waltajjiitti naa saffisaa dafaa finnee raama salaama wal dhaabanii addayaana waan taateefi Nabiyyuu Ayyaaleew dhufaa jira achirraa kunooti bulchiinsi magaalaa Adaamaa lafa bakka awwaalaa masgiida bakka salaataa waa hunda nu mijeessee jechaa jirra kun ammoo galata qaba bulchiinsi keenya Nabiyyuu Ayyaaleew immoo kennaa kan fudhataara baga gammadan hundi keessaniyyuu Faaruq Said dhufaa jira Faaruq Said dafaa fuula ifaa akka sheeka keenyaatti ifaa hundi keessanuu akkas warra kaameeraa hin barbaada waan taateef waan akkasii itti aansuun Ustaaz Ammaar Sheekh Amiin Ibroo Ustaaz Ammaar Allahu Akbar
أشيمو أستاذ لي درجة جيسلي ورا أما في لبي وعدا سيركي سالي توكو أستاذ شعيب شمسو أستاذ شعيب شمسو مليون أستاذ شعيب شمسون ورزي قابزالهن أما سكنا له الله أكبر الله أكبر بقرآن كفر بقرآن زقال مالتهم أما سكنا له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها